Tadang o voin May ni somni paruk sang somni paruk hian Mizoram Journalists Association tene Land Revenue Administration chungah Department malak na te soi ho na inei te u kan tia ei voina kananin kong khom don ta ania ai piar lam ten kan minister ni boka kan hun ma hian in kong khom na mang mai ulam in tia kalom khop maya voina ale kha te poka kha kanin pe a social media lama keima status ale khata kati dara kha chuan tongkam kalung tileng tu de ulek hi oma a technically chuan in tongkam chu ani ngai chuang lo mai theya amaro chu participatory press conference tin aming kan phua a chan po voina hian keima chau hi thu soi tur ti mayang kani lova ka tho pui te hian revenue administration na halak na tu zolte an soi bokanga tin nang mani lam atangin veizong te zona te rot na te thlengin participatory theyang perin voini income khoma hi ruam han ania intaneng ma zo shom turom lova Mipui ten Land Revenue Administration kalphung an lo hriata department poimo mai kan ram dam kho chona tur hil department hi atam theyang ber journalist te ma kan media te ma in pho chu hi tha kan tia pathian in remati chuan hetiang deuh hi lunglei khopuya te po fa hoi hot le te po kan ri ruwa omani kabula thu hi ka veilama mi hi pu vanlan moi IS revenue secretary ania helaya PLM hi Buvil Duzola MCS Joint Secretary ania ani hi pu Arlal Thazola MCS Revenue Director ania api berami so pu remlal lian hamte Under Secretary Revenue ani baka Private Secretary ani bokani ani ho hi MCS kasai tong khan kan Secretary IS ani to boka ole voin hi he Revenue Department en kortu kani ang hian kangai serious le maya langsar silo hian secretary level director level rang hian ayang la hinge siam that ngai ti hi kanin ron khom na sa mai kanin ron jing boka kan thlen chin hi ala ro pui view lo po ani mai theya amar chu thei to kan chuani ti hi media lama kan tho pui ten min lo hriat pui ula kan duwa chutia thei to kan chuania kan hriat chung po chuan Mipui mit tlun lo na tam tak kan la neya chu kan thlen chin tak kale enge kan mapa le kan lo ti to ti lai taka chu voina hian in ma kan ron puang chuak don ani apakhat na chuan legislative framework kan tia the Mizoram Land Revenue Act 2013 chu August 2025 khan amin poimok tak khami akhan siamania chungji nga chuan settlement officer kan ti hi assistant commissioner tin kan thak ta ani hei hian legislative framework ang zongin kong tam takin ma kan son pui kan ringa chubaka administrative framework anga po hi hian hong nasatak ani meka kan ngai bok ani ram ol samzo ka sublease na te diversion of land use DC te thune da pek te dan lowaram lo chin fel dan mumal zok te siamani hei hi mo phuna kan la nuwa kan ti ania sublease ti te diversion of land use DC ku to omta ti te po hi soizau fe thei ani ome panhinan the Mizoram Prevention of Land Encroachment Act 2026 chu omjeni le chakzo ka man ani theinan March 2026 khan Mizoram Assembly min pompuyani pathumna the Mizoram Survey and Settlement Operation Act 2026 po board saini in Assembly fu thut khoma passman tura beisayani palina the Mizoram Land Revenue Act 2013 kan han lai chu hun in her danglam zela wangin ti danglam thul tam takalom ta wangin dan thar
the Mizoram Land Revenue Act 2026 chu buat sai mekania kumin chungin pe fel man tumani pangana apartment ownership act po duan mekani parukna revenue code manual po siam mekani khangteka legislative framework kan hala na tlang puite chu anni panina administrative framework thok tula bel land revenue department hi chan sang wangin thok tu in dailona anasa maya surveyor sompali lak bel annia heng hian an join fel to engemaw chen kha court case awangin an zom le theilawa kan mamo to te lu nen khan kum khat deuh tho kan an delay le a tuna hian district sanga malak chho me kania chumi chungchanga chuan vaireng tele thenzo subdivision ate malak masak me kania surveyor somthum danglak turin malak me kania revenue field worker som lang tur po phalna a to boka UDC pani LDC panga LDC PE pali le group DP pani lakpel ani to boka tuna hian land revenue and settlement hnuai a hian post zong zanga som pariat ania chuta chuan jani somnga pakwa fill up ni na chan ve jani somnga pakwa arwakani Mizoram Department sanga hian post in dailo na chu anna savio vek chuan alanga amaro chu revenue in dailo hi chu alang sarin Mipui phun ati tam view na chan po hi engte po hi ni ve ang ti kha no shet pui ula panina empanel survey farm som pathum te empanel an nia ramte na an thoka department na surveyor in dairuna purhutura hei hi kalpui ania farm omza thian Mipui mamok alap hu zolo le a EY siam le ania hei ti fel thei trepani survey farm emozat nei bel le po kan be se ni pathumna license surveyor tanaro manna Mipui mamok purhutur le sarkar tha ti chapturin license surveyor ne ya chhor turin malak mekani empanel survey farm kan nei ba ka mimal anga empanel surveyor license surveyor kan nei le kan tum ani palina village revenue officer thingtlang khotina a theilo pon khotam zo ka khoni khothum han lak khomang chi te pon village level officer ro ni se tin rom han na siam me kania revenue department hi Mipui ban pha ka nu nai du wangin hei rom han na siamani state ti thazwala te chuan village level officer hi an lo nei thakop mai kana taka ang chia te pok ni pon hei Mipui te ne na kanin nai le zol the nan tul kan ti ani pangana decentralization Mipui te tan all samjok na ni theinan thunei na semza hi kan war khop maya aizol revenue bi ka point lo entaila directorate khalian maya tuna chuan not le sauta kan thenta a director le a ho te directorate a hi chuan ramte le neu kha anti tamang lova revenue not le sauta an kalpui to ani DC te hi revenue thunei na tamjok pe kan nia subdivision na po thunei na pek zel tum ani DC te kan ti revenue ta vek mani tuna chuan abultan na tan subdivision pani wiring tele thenzola te en chin ania office building le quarter te saski atanga satura rom han me kan hi PWD tangpon pefel thokat ani to a thok tu lampo da tan ani to a hemi ba ka hian SRO an na an tho theinan thuam chak chho zel ani revenue sub revenue office kan tiang khan land committee tunma sarkarin an notify thin po DC te kuta an notify thunei na hi kan peta ani aizola minister ina mo secretary ina mo director ina mo tizel ngai lo khan land committee thui na full authority kha DC kuta kan hlan to mani lung le kan vocal pon land committee thungai manglo khai tu na jon thu ta thluk maya na ti chak khom mai ti te min lo sila hlawm takani diversion of land use po DC te thuni na pe kan nia square meter sanga china chuan thu to DC 10 an nei to ani sublease of land a sokar phalna lak thin chu kan revenue act amendment siamin DC te thuni na pum hlum pe in all samjokin DC 10 an kalpui thei to ani temporary pass renewal po DC te thuni na pek anni pathumna Mipui ngong thil sang citizen service pakhatna area survey Mizoram state sokar hnuai revenue district pakwa te khothan bi ka bana kai sumdongin hectare zani somruk paruk point za somni set survey zo to ania
Saitual town chu survey ni in plot sangkhajre som sari pakuajet survey ani Ramlun Sport Complex midlamual bellaimual kangmual sialsuk samluk haite survey station sanga anum meka mamol phase 2 po bultan trap ani sakjok le amjani jok area zaw tak survey zum thei turin kan survey and settlement operation akpo siam thaturin holak mekania bil tharpe fel chho mek ani bok panina ramri ko then khat heng vaireng te phaisan bor chep le sahe pui vi ate agriculture land record be pui thak mek ani bok pathumna iram portal December sang hi somni palia chief minister zom takin atlang zarkha ania ti changkun chozel ni intu na Aizawl district a pilota ala kalpui ni in district danga te po kalpui chozel turania irama hian application sing khat zasari somriat paruk don ani to ani achak khop maya dilna don hi mitin in rol khai taka sarkar malang an so theinan irama process zong hi first come first serve tura ro manani du sak zong le thil dang awanga man hobik te lo process ma sakka thei to lo horopuin kan soy ni hi du sak zong le aman mo te po first come first serve kan ti to wangin tuna chuna thei to lo ni tarlan tongin iram man ani wang hian department chunga kalphung emaw chen thak ngaya tin a software po ti fel tok lo ti fel ngai zela citizen lampoin har saneng ma han to chang an nia tin zona nei te po anom the he mi tan hian tu nine ol samjo ka mi pui har saneng emaw chen sut kian ani the tu WhatsApp bot le IVR interactive voice response bot sai mekania WhatsApp bot ti pe fel thokat ton in hemi number 8415806438 a hian 24/7 chunjan zomin har sanna te thlen the ani IVR hi pe fel thuai tur bot sai nia WhatsApp bot le IVR ma kan har sanna sut kian ani lo point WhatsApp bot le IVR hian office sun chungin mihring lo dong song tua ari direct thei tho don bok ani iram portal atang hian fortnightly inland application status applicant tin a software message thon thin bok ani heta first come first serve chungchang hi enga tinga in ti kher po in ti mai theya iram kan han ti khan thil ka affair le do nam kan tia amaro chu online application da deal tu te kha adil tlai jok te ram ti fel masak te kha om tata alan ta ka wang khan affair lo be first come first serve iti top mayang minister tan po ari sa sang khopang tute na moni Mipui mo de te pon karam hi min lo ti fel sakte anti hun po thleng dona kan te kan vela amaro chu ti top mayang kan ti top lo chuanin heng te po hi ei ruk na nen te po in kung kai na lange kan tia first come first serve kha kan puang tapup mai ni tu na hian chu na khin tura chu file muang khan na satakin tu na hian muang to lo turin ei hian na satakin pressure aron pe ani palina stamps and registration hi state sumhar poimo takani Mizoram a ero dut samin kan la ti thalova heta chung hian nas tak chon ma kan so na state sarkar chan liu ani awangin tran lak zel po tul le ani district tin assistant commissioner of revenue te ba ka SDO civil te chu sub registration officer a designate ani to a stamp and registration anti theina po chhop zel ani kumlikal ta chunga stamp and registration atang kan summu pundan chu hetiang hi ani hei sangni somni pani ni thuma chon crore sari sangni somni pathum tu ni le crore riat chuan sangni somni pali tu ni nga chon crore som pathuma chawa ni nga tu ni ru ka phe chon crore som hiya a chhota ni stamp and registration ni state sarkar sumnar puiber zingami ania state tam takin changkai takin ramlei le khale registration atangin sum ana lut nem le thina Mizoram hian hemi konga hian bul kan tran tlai dewa sumnar pui taka kan lamang lo dewa sarkarin thei to pa tran la chawin kum thuma chuan crore som nga vel la lu thei kan be seya kum ruka phei chuan crore za vel la lu thei kan be seya chumia na malak na kong rang te sarkarin kalpui chho meka hei hian Mizoram sarkar sum din hunkal chho zela po tangkai takin sul asut thei kan be seya ni crore som nga crore za han ti te po kha aya thanim jok te po kan be se ya ke ni a state te dei jok kan chan vele ka te ti ma yang tri pura pon crore za ni vel kum khata stamp registration kai noian lo la dei to ani state lian nu tu kan ta ka te chu kan el phalo ani chuan crore sing ni chuang
kum khata stamp a hian an la lut the ani pangana e stamping Mipui ten all sam zoka stamp duty an pe ka chuta changa sumlut po fel fai zoka la khom ani theinan LRNS chuan the Mizoram stamp payment of duty by means of e-stamping rule 2024 chu siam ani nu stock holding corporation of India tenen me isom pakhat sa ni som hin paruk khan in rem na siam ania he e-stamping mang hian Mipui ten all sam tak le him takin stamp duty an pe thei to dona he stamp certificate a hian fin fianan unique identification number UIN da ani awangin alem le pho chop laka ahima online mangina verify zum thei to don ani record te hi call electronic mangvon ani awangin bo chele mail mang ti danglam na laka ahimin chet rup na thlen thula po record von himna disaster recovery manga kalpui ani lak chole enfi achak awangin lekha poimo document boipui le register po achak pha atin sarkar tan sumlak lu chin chena accounting ati ol samin sarkar sum hu tur dik takin mu ani ni ba ka awong himin achin chia tha physical stamp paper chutna le boipui na sen so printing and logistics atan tha le zung tam tak se na ngai to don lowa sarkari na ruat authorized collection center ACC common service center village level entrepreneurs tene na tangin hun tlem te chunga lak chho thei ani to don ani heng te po hi common service center ho tan hen na chaw hi tet ani remote mai don hei empanel survey farm detail license survey or kan han roi nu atang phei chuan thalai survey lama farm din du khalam thiam kha sarkara regular na thok khap lawin na traw kan ti chet ve view maya common service center te pon heng hi na an nei thei pha don ani paruk na online tax payment ram che hi kum tin khole venga athok tu ten an kal sil thina hei hi au tak ba ka tun lai khovel ma son na mila ke pe na tulo wang online tax payment hi 2022 khan lo man tan ani to a software lama siam bele ting dang lam ngai engamo za to ma wangin ICT department ne thokhovin version 2.0 chu ni som ni pakwa thlanga sa ni som ni parukhian tlang zat mai tura pe fel ani to ani ni som ni pakwa thlanga hian hei po hi MJA lam tenen tlang zat le kan tum don ani pasarina land valuation siam that tuna kan land valuation man mek hi kum sang hi som panga mi kha alania market aram hudna le LRNS in ram hudna achu na man chu ain khong rol lo na sa to le a hei hian Mipui tan kong sang har sana si asiama MZU economics department ten tang copy nei hi en non me ani schemes le program poimo te revenue department hian malanga poimo scheme program then khat kalpui kan nei te lotar langila CM land reform package chief minister land reform poimo jemin set puin CM land reform package no cheng no zanga min pe a hei hi computerization of land record thonan te reserve kon taknan te iram portal upgrade nan te pa ka SRO thom chaknan te tangkai taka man me kania hetianga kan sarkar ho tulu bertena revenue administration ti chakna tana package min rom han sakhi kan lom tak me ani he scheme hi tangkai taka malak na tan man me kania hetianga thom chho tu na tur hi revenue department hian alama mo chho je dona chumi tan chuan kan mamu angte hi sarkara thlen chho zel kan tuma surveyor kan lak bela kan lalak bel zel dona kan soi tonga som polin an join to som thum kan tile dona anni hian GPS call tha te pon mo heng tan ngot po hian noi za thum vel lama mo bel le tura kan in ngaya CM land reform package te po hi kan lama mo view dona ni panhina survey of village and mapping with improvised technology in village somitwa kan ti kha he scheme no hian Mizoram revenue survey la nei lo na khuwa zanga som sri panni zathum som pako plus zani somnga pathum ADC area survey of Indian and Changkopin aerial survey ni nia property card sing level pe chho thei be se ni he scheme kalpuya hen Mizoram chu India mar chak state ama khoi tu ni in India ram puma po ache thaper te jing mi kan nia somit wa manga property card siam te hi LSC nen ai nangani thingtlang kho an huan tel lo an indin na che zela kha rampas kan pe satellite thiam na mangin chu property card angkha ani mai hei hi benglon puk nan te hral chhona tan te tin ti danglam thei ani boka khanga khan thei to kan chu ani pathumna land record modernization DILRMP he program noya hian record of rights digitize kan kalpuya tuna hian kan land record
noi thum sing ruk sang khat za somriat pariat te digitize ani to a map noi ni sang khat za sari somriat pangat geo reference to ania geo reference map noi khat singli sanga zare somni pani ate ulpin alpin generate to ani hethili poimo khop maya land record kan digitize to noi thum sing ruk te kan han tia map noi ni bol kan tia geo reference to ani te kan han tia hei hian nakin loka chuan benga pomin lon va pu don se rampas va ken kher ngai to lowa beng te puna khatian long me cho zum theina tu te tin in hun pass manga ram va khal don khan tuna poina theilo chan to ni helai geo reference ani em revenue record om thaim ti kha o samte a me cho zum thei to don hei hian paper manga ram kan khal vak lsc keng doi mai do kan noya ka thuk ru dei han ti thleng khan heng zong song hian rei vak lo chon paper kha om zero ni ti don lowa ram lim kha ram pass lim kha abo chan chu ani mai palina urban land survey and records naksa national geospatial knowledge based land survey of urban habitation naksa hi department of land resource gul tumin dilrmp noi he project hi 18 February 2025 khan launch ania hei india rampum puya an launch khan helai ke pon kalo launch veni he project ina tumchu urban area drone aerial survey manga land record le property te lang le fel file takle tangkai zo ka vonani pilot tan india rampum puya urban local body za somnga pania bultan ya mizoram po 18 February 2025 khan india rampum pui rolin minister ina program ku honna nei ani ya Mizoram pilot tanin Aizol Municipal Council Ward number som pakhat atang som pakuana veng somli pathum thanania Aizol South Lampang area survey hi guruda uav ten nin heng veng somli pathuma te hian control point te siamin helicopterin leader le photogrammetry survey ni ania don mangin area survey ni ania hemi data mang hian leilung endigna ground truthing kalpui me kania tuna hian veng paruk heng longmol dor pui veng thar dam veng tuikol not tuikol sau sai kham kona te ground shooting hi nei zo to ni mel thum kuli kon him en tlang nom veng thara te nei me kani ram nei tu ba ka local council le khotlang khoi tu te telvena apoi mo don ema heta hian le revenue settlement department ba ka udnpl rmc te nen tho hona nei ania data po kanin trom vek turani data po kanin trom vek tu ni dilai poi mo khom mai land revenue kut chuak reng hi ram hason na atan department dangte chuan tangkai taka an ban zel tur ani atlang kom na lo lu taila Mizoram sarkar hian revenue administration changtlung le tha nei chho ze tuin tran ala chho me ka revenue administration ni thil har sa le kentel nga tak ani awangin ol sam taka siam fel zung har sa lea thil tam tak chin fela rem fel masak nga yania chutiang tur chuan adan lam legislative framework ate sarkar chungin rel bona administrative framework lamte le mi puiten hena service kalpuina citizen service lamte uluk takaru man chaw tul lea tuna hen halak leng mozat kan kalpui ve to a malak chun zom tur po kan la chop chho nuala chu ta chu kan ta lang nual to bok ani rom han na engpo mai hi ataka changa mi puite ta ol samzo ka service kalpui thei tu chuan thil ti ngai le sim fil ngai tam view maya sarkarina aruam man na angle duang hian thila thleng zum thei lo lai hi min set pui ula mi puite khiat thiam na po kan nge na ni zoi in a thazong in ma kan son chho zelanga mi puite tan ol samjok chakjok le don rom jok service pack chho zel kan tumani tin revenue department ni sarkar tan sum thok chok tu department kan ni angin state sarkar ta na state on tax le non tax revenue te athe anga tho chho zel po hi department malak na poimo takani zel do na ni ole kha kana import sai na hlawm khatna chu ania boina hian abul lama karon sei to ang khan kan thin to ai ba ka na sa te po hian kan thokem o ati theya helai karon soilan to ang khan tuna phei chuan iram aizol bi ka phei chuan application mangina mo format mangimo lsc deal na mo house pass deal na mo ram then deal na mo engma kha ti thei to lawa iram online kal tlang veka ti kha angai to ani chuda chuan karam pass hi ka thelu na ri to sia acho khar sia ti te revenue department ka dora
kum khat veling nga langa yang anti tiang chi te chung zong zong a chuan revenue hian kan tong kam thleng po hian siam that kan tuma revenue a thop ten khoi level a po ni se rei ngotang inga rei ngotang ti tong kam te ti bo kan tuma ni department don nuam le zual ni hi kan tuma kanin buat sei na sakhop maya mi nga mo za chuan min han fak ve na o ka te po kan dong thina awaro chu a minister en kol tu ber hian mabak kan langa ziale siam that tu la tam zia ka hiat chen ve box hi wang hian min fak na o ka te po hi lawm taka don soni har kala tv wani amor chu kan tho ho na team work a thae mema september tha kan chuan kai meu khi chuan thui tak hi kan kalman to hi kan be se ya kum ni vel kan han poi pui ve ni ya kum thum na meu chuan Sawisel bo khop chu kan thleng phami lovanga amaro chu omze nei in thil tam tak kan tiang ti lai kha min lo hriat puiula heta a paper kan bot sei page te po nianga hetiang hian nakina ka thok pui ten an vei zong han thual thuak ve sela atira ka soi thong khan voina hian press conference ni dang kan ko thin ang lo devin a participate thi theang perin rot na te sel du in nei te min han kam khat tu in nei te thlengin in thung mi lovin media lam tu voina hian ti puya kan som chewani ole tikhan kan secretary pumoi te an tool zual te hanin chak da ve ta sela a thome ale sa in zabain chibai ule kan minister khan asatlang pi thu chu asoi chuak deu to maya chu ti rol chan ke ma han soi bel thak thak tu te pom theya revenue administration hi kan shiat sa deu nual po ani thona chungin history nei thil hiani ve deu tang me mewa Mizoram hian kan revenue administration history hi at nge ni atlai kon nu viau maya ni kan minister hian kan ataka kan jukala an state pum puya an state wise survey ni masabe sang khajere somruka an loti dai maya chungan ne na an booklet ang deu survey booklet te chu thatde wen an mi puan nge ni puan name kan tiang deu hian an en theih ve kan an lo da a then page kan ena chuan an first resurvey kha sang ka jakwa som le ti vela an nei chawa sang ka jakwa som ni ti vela chuan second resurvey kha sang ka jakwa som ru chau vela te tu na hian third resurvey nei turin kanin ruang man chau me kani an han ti ta amje chu an state pui mai kha atira chuan amap pakha enge ni chain method te poni photanga ma se survey document nei vekin an lo tia kini mizoram a hian kan state pui hi kan la survey cholo khima chu tiang tur chuan tuna hian chu mi chungin kan tiang ti tur poin thil hu prom lu tung mai nia chu tiang ang boro kan me ka wang chuan kan din mun khai nang lo na saviawa tamil nadu atu na ya khan election observer kan zokala kan cham chung den senin thakale chan we wel kanam chung khan revenue administration hi teng to kin kan zir chiang pa sarkar kol tu le budgetan report pa ka siam me ka anin ang tlang pui deu veu na chungin claim dang lam na ten lo nei ve theta state sang ti dan hin ang lova chu me kan se tum na chu revenue administration hi abul phum layer tam tak manga nia chu mi layer a chon mizoram chu kumsang ko samnga pania mizo district council kan nia ama khan british sin min apply khan land revenue administration hi mundanga british in an tiang khan min survey te nein khatianga inga mokhan tilem lova worsa panda top maya ram khachu lalte kutan dale mai lal kan an du dan khan ram hol te ti khan an thelea surveya momal takati kha aom lem lova at andil ro om lem lo ni na langa tin excluded area ti de halo ni boka so wang chan revenue administration setup kha min din pui lem lova khoilai ma chan borsap man lai superintendent pass aom an ti ve ze an omati lawa chan british kut no hi revenue administration am me lova sangas ko samnga pani tang kan han chana
kan han tinok nok ka khati lai sarkar district council te chumi nuai UT 1972 kan an neya chuan state kan ti dan hi nge ni incrementalin kan kala kan ti masatang kan han son beka amaro chu tunlai khowela digital record te muma taka oma engkim mai ram ruam zong mai te chu ngai na khan min nang ta de urup han ti la ani deuh thong chu tu na hian ke mani revenue na kan han ti thin pa ngai tlang pui in mun te huan lam kan han te mai pi lama hian saski ne na link hian agristat an te agricultural land survey farmer registry ne han link ka ta chuan malak khan ngai deuh sup tamaya farmer registry muma tak an lan title ne na om vek na ne nan ti don chuan alu ha ta kho member chu kum lui akhan district te na kho pakhat te thlangin anan tia ta chuan enga mo chen kan han tia a hlawm deuh anga soi chuan not wan lai phai khuwa an leilet mun te ser chip mat phaya zol pui zau te ka aerial survey and ground truthing te ne han tia chu tiang ang dewa ti de rup ngai chuan min on nang ta khatiang tur khan a technology te a manpower te a system te kha kan lo nei tok lo ani berang chu chu tiang tur a thuam ngai tak department kan lo ni na lai te po ma to na hian thei to pin sarkarin tranan lamek ani ti kham kan soi ma sang ni ta se adon le chuan kan ni china kan minister seng khan adan lampang revenue thil chu dan lam khoi rights and title te system om peka ngai wang khan kan rights and title sang tur khan kan dan te hi kan dan sia me thalawe moti na lam nilana hun laia thatok via wakha alo thatok lo viau hun khalom the ani chu entenan tu na chan kan soi talan ta jinga khan mizoram aizola po hian emaw aizol ko pon mun danga te pon yanga apartment ownership hi min lo boy pui viau tamai ni chu kum so me mo som ni liam ta kha chuan isu lian pui kha ni lem lo theya ma se tu na chuan mi apartment flat kali tu na po federation enclave lo oma rights nge ni title ti lo ngai tian ta ka ha kan revenue act mo kan tait nge ni lan le property title khan aron support lo kha jana boy thak tan ta chu tiang te chu min on nang tu kha ron lom chho ta zela sayang khan in he kan minister point an soi zau thowang an kina intenan kan dana khan lan list ramin lisin list right ania list holder ania ma se sub list he na te kan lo nei mu mal lawa petrol pamatan kedin ka dua hanon ti de sup maya intin tak chon kan tiang mo kan an tia ti khan a petrol pump hi en thia dang na pung na sai me mayaram kha an mamo na sai em ta ni list te tin sen chu ram lan holding dang te pon ni ta khatianga khan ti ngai na tak khawm lo wang khan ngoi ro kan tiat ni kum khan kan minister hovin ka kan revenue bill kan revenue act amendment kan kalpui ta chon subleasing chung chang kan ta chon fail tak khan ati thei ta DC heta sarkarat approval ron ti pongai lovin DC ne na list lan list up nge ni subleasing application and deal ati chuan a fee ten pay all sam takati thei dan ten do hatiang khan nge ni a emerging issues ne na kalko patu na chin khalo fo maya do na po chu apartment ownership bill te kan han duang chho me ka kan man mil thei torati angai wangin hun te po kan la du khetanga amai ro chu ti tak zeta ngai to ngai ni ta ani tin kelo ni ta tin kan survey and settlement operation hi a that em rualin hunde takan lo manga to na mi 2003 ani kan nei lai me ki amai ro chu area survey record te pia tu na kan ti ran chu te kan thia thiam zon sei tai la in mun pakhat te motte beu ang deu hen kan kala mizoram hi in mun ang ni sei tai la in mun tam takani dona khatiang ro khana kal thelo ate pu pon kan dai seng lova kan khol pon dai seng lova chu wang chon I hetiang hi chu atop thei chuang lo tho anga mai ro chu a area anga survey entenan sina se khan saitol keifang lok survey kan ti te agriculture area helai mual enga mazat survey pop ang tiang zong kan kal lo chuan kan dam survey to rela tam me maya chu wang chuan tuna kan survey operation act po hitle ma siam rem devin tuna se khan empanel survey farm te license surveyor te tangkai tangam han thena tu tek tun lai khol suak thar mang tu te tin
survey record kan han siama atulang claims and objection chati chuan seng khan property kha LSC mo kan tiang chi kha azatel athina pe jana sangtel te pon theinga ram zau dan jirin hanti su pop da na nga tia kha chu telo thei to pawa chua LSC pakhat house pass pakhat kan ti bek chuan kan na tho to demand le kan output kha a in nge ni a in thau le tuk theya tu na poin chu mi chuan min mek to ania chu revenue department ta na challenge len pui kha nia chung zong khang ngai to chuan a legislative structure te tin se khan administrative framework ka po nasa ta ka decentralize chu mi chung chuan monitoring and nge ni system thatak nei kha sarkari ruwa oma to na po directorate proposal local secretariat file ti te hi ti claim je ni second do tu na kan ti thei china chuan kan han tia se khan china po kan minister seng khan lan committee te hi entenan kho pakhat han sei taila west serzol sei tail west serzol lan committee chairman VCP chu niang ti zong kha revenue director ka tlangin secretariat anlo ti je tan khuwa tam sia member in thla ka piang mai khana nga ya hetiang hi chu DC level DC approval in this notify mai thin sela sarkar chuan a policy level de ni selan committee kal khung policy khan jam chuan kan siam thata piang in kan tiang ma se hetiang operational level hi chu DC level ti se assistant commissioner kan ti SO min kan thlak tenen kan ho se ti in sarkar an ro mana ti chuan alo ti ta zunga tunge member nenga tunge neng ti song kha DC level lo ching fela sub list po DC thunei na diversion of land use agriculture ram kha emaw wangin field danga industrial use ani mo house site ani mo lo ti don ta sila diversion of land use ka DC te thunei na chu tiang zelin til danga po temporary asinu sarkar he ta approval ngai file local ngai zui ngai kha ti claim zela a field level a khachiang tu ain fe thei tu tena thune na sang jok nei ni se ti kha sarkari roma chume tan chuan kan district level po kha so thei to kin kan han ti organize tu na revenue office of the settlement officer tiang dewa he tan oma DC chu anwa in report tok tiang ni to lewin DC officer branch pakhat an officer an signboard jang po hi office of the deputy commissioner revenue branch tin lo thak mumal lo te nam chon thak vek to ni tina tul na pianga khami dani na saina pianga chan file an puta panga DC thazan no en thokanga district level a thune na sang jok a om to ni ti kha sarkari ro ni se tiang de chuan theng tokin kan han kal pu sarkari na kal pui me ka building thar han saka te po hei na thial te khozol te sai to langa chan district revenue office sang sakani tolo DC office ro manna khan an lu ngala DC kha revenue district revenue officer tak anin collectorate kan tiang kha an office pui ber kha DC office ani ngala he ta district revenue office sang wa sang ti kha sarkari ro ni tolo wa district office thar sak thatani point DC ngeng de zelin sak ni se ti in ro manna ma chu mai po chu ni levin seng khan a sub division level up po SDO civil hi he kan revenue act amendment chuan assistant commissioner revenue ama sub division a ti in a designate ta sumi thune na nen chuan sub division level a lan record ten ya an mani sub division na Mipui te dil na thil survey te tu na po survey or te po wiring te le thenzol an kan han da tran china pilot dewania an tinghal thenzol lamte wiring te ten ram te ka duwa min te sakro han tinghal vut chu thei ri lo de mai theya ma se apul a ground do kan han chananga to na hen an building sak revenue branch omna tur han sak bel te quarter te thok tu te omna tu te bultanin kan han te chan me ka thok tu te kan lam belang zel ti kan tuma chu mina sei tuma chu tu na district level kan revenue setup chawam khan Mipui na kan in hlat lo tuk ta mirama chuan he state changtlunga reng chuan village level a hian kan thret dan chen ang vek lawanga ma se north india ma chan patuari han te maya patuari nom veka lan dikot an kola khami kha revenue ama village a chuan village authority ania revenue authority ania india ram chimla ma kon VAO ante village administration officer antia an office te po hi panchayat complex ain oma katlo cheu maya kom chung khan
chuan chumi chungah chuan VAO som panga som ni amuna zirin kha revenue circle angin an nge ni an club khoma chuta chuan revenue firka anti maya an mania chuan kha revenue firka khan revenue inspector awma chumi chungah chuan taluka kan tia keini tong chuan circle ang dewani revenue circle kha hei tehsildar kan tiang deuh kha ma taluk anti maya in South India chuan India chim lo lama chuan tehsil ten tia hei tun nge ni India ram form sang point tehsil anti fo hin muanga hei keini lama kan mel thre te tuk loban ni lama chuan an revenue circle saina nia chumi chunga chuan civil subdivision kan tiang kha oma chim lama chuan revenue division anti maya chumi chunga district chumi chunga revenue nge ni divisional commissioner anom le chuan chuan revenue setup kha chhongin village level a circle level a village level chunga han firka chumi chunga circle level chumi chunga taluk chumi chunga subdivision chumi chunga district khan Mipui ten khan nai takhan anin nge Mipui nen khan anin chu one side level a pon ning lo ta Mizoram ajan a district level kan form deu duai maya Mipui tan khan heta kal lo chuan engma ti theilo revenue kha kan hlatlat mai ni chu sarkar chuan district a changtlung takin tila subdivision hi SDO civil te hi subdivision revenue officer an niangin a subdivision level a khan thuam chakila Mipui ten do te ton revenue office ni sela chumi pelama chuan a village level a po hian tuna chuan a thok tung het nena da chu a harvia wanga amal chu bultan na tan chuan sarkari ruwa chuan hei BLO kan deng deuh lekan zirti tu te booth level officer an ni election thil sang form an lo donga hearing an lo puya verification lo tiang deuh lekian han bultan ta ila chuan Mipui ten he ta ngai lo khan form an laka point VRO level a form an lam mayanga a submit pon ti men ni khan lo tianga chu tiang ang deu in nu nai dan chu zongila kan han ti le nu no deu ni ta tu nu a hian chu sarkar ril ro me kan dia theiang tokin han ti zelila village level le subdivision le district atal hian mu mal deu lekin tila vil circle level hi chu tun din mun tang chuan a har to deu lekanga tin kan administrative framework kan tool viau lu tuklo poni theia village level subdivision district a inzarila Mipui tana dor thein mu mal takin om se tiril ru kha tuna kan dan te kan framework athen kan han ko lai so niam din atom na lama kan sei du chu ni chena stamp centralization chungchang kan sei bel du chu hey India ram fiscal federalism kan riat thin daling deu India sarkarin Indian federal government hian tax source kan tiang chi lian hi a hui nem a hui de vek maya state sarkarin a tax lak the hi chu lian tak khe tam lem lova a lian deu ber chu commercial tax kan ti tuna GST kan ti tak ma a VAT kan ti ma le zo la sales tax ang chi te nia chuan state excise kan ti hi alo lian le dewa abak chu stamps and registration te motor vehicles te heng ba chu lian tham tak kan nei lova abak chu central in an khona an khon kha hemi constitutional arrangement angin kumnga dan zela Central Finance Commission kal tangan sem le tu ten dia kha kan nge ni min pek kha wani khan le tuk lova kan vai in sem tu che kha central sarkar in akhonna kan in sem kan ta chu vertical equation te horizontal equation formula mangan ti khanita state kan sum sia nar lian zinga apathum na mo palina me chu stamps and registration he nia so kan GST kan ti commercial tax lian ber lo thei lova chuan state excise chu kan set angin kan set anga tam le tuk thei lova prohibition la kalawangin so dang le chu motor vehicles taxi hlawm lian poimo takani le stamps and registration hemi pali vel hi hlawm lian tak chunia amaro chu kan Mizoram stamps and registration system te kan ngai ni ti tak zeta han ti chan na khalari lawa kum sang ni som pathum som pali chhovela stamps and registration ka kan han ti tak zetin kan han ning lo chho chawania tun chu ti chungchuan tun na ya ma thein topin sarkarin la a kan ning lova sarkar hian asum nar lian tak poimo taksi atap tok lo enten lan transaction chang in leite in chalte mortgage te chang khan property landed property le immovable property chungchang khan sarkarin a chela na turaka kim changjok thajok le ol samjok lak theidan system kan nei chuan
kan lakam zo kanga Mipui ta na sarkar sum tur polo mga tiril ro kanita tin all sam zo ka tun ma chon appointment te kanan tia tun ma tun thleng pon ni thawanga rin ain Mipui kan ngak re china tu nai chuan nga re lo tial la voi khat sia sub registrar ne na kala ti fel dan hi kan han zonga chumi zel tan chon tu na po he e stamping kan te ta chuan stamp le ngai to don lo ni he ta khan in kal huna khan e stamping he ta in nge ni digital stamp pangka alom to don na chu chuan all sam takin Mipui tan all sam na thlenanga tin seng khan digital nilo paper stamp ka chu khu ta na sikatan phur chu ngai ron thon chu ngai te khan ana neu khatam me ni chung te pum pel na tan chuan una e stamp kan lok ti be don ta indian state engmo zat ti to angin chu chuan all sam le zual thale zual langtlang le zual kha thlen theyanga hi sarkarina sarkar sumnar poimo tak atana malak na poimo tak anniversary shumaniti te kha kan sei bel ni ta sela athange kan director hian operational level le leka staff te orientation kan nei dan tele kan panel farm te kan monitor da kan train dan tele kan na tho chak jok dura kan malak na day to day kan monitor dan tlang pui kan set tur tu adu te han soi vele lok sela ne helai press conference rong kalte le helai revenue department ka thau puite asan chi bai kan book chewa kan topic a hi zawang reng khop me a khoi lai chin nge khoi lai nge kan thu don tia hi ria thia ma har duang renga chuti lai ro chuan kha kan puin operational issues hawa kha an tai deu turin min han tia tin chumi pela ma chuan kha kan revenue department kal phung le kan ziah ma te chu kan secretary tangin kan ngai tha to soi de to lo turai da tai la ti chuan abul hantan na tura chuan ne staff chungchang kha soi kha oma asang son post tun a hian chan ve vel boring kan han kal ania chuti lai ro chuan kan thria dangin nikum lam a khan aizol not te kan han piang bela hi sarkar rom han nain tin district pathum athar pathum kha la function mu lo boka sai tual khuzol le na thial ate chu kan han kutken chawa nikum atangin tiang chuan hi function tu na chuan pa ngai takin anan chho theita land pass tele atiang thil dang ming thla khan tiang chi teng te pon han khoi chho theita alawm khop meya khang ma mo lo nei ta staff ero duangin chakin kan han la zung thei lo poka recruitment process te lo om bea chunga chuan helaya thok tu om sa te directorate mi te tin aizol south ami te ti khan aizol north lama kan han pe zona chu tiang chuan kan han kal no ni tia kha general dewin meta se tha in kan ringa chuan abaka chuan helai kan aizol ko pui bi ka ta na aizol district tan bi ka kan malak chona me kan iram chungchang hi soi no dewin ari nomatin kan bank po ver dewin kan ring chumia chuan helai bi ka hi han soi tir kha thain kan ria kan minister chaum tak tu soya khana chiang to iram kha nikum atangin he kan mang tana nikum february ni som pakwa makan honorable cm in november sa ni som ni palia alon sa chuan atak tak kan han ti chowa tana chu operational issues te han ti fel nuwa Mipui ban pha ka kan han da chu february ni som pakwa sa ni som ni panga kha alo ni ta ti chuan he voin thleng hian kan raita pakan huang khan len application sing khat le zasari le ti vel bor khalu ta ni raita pa khan om thowa information akha chu ti chuan ni zanga vel bor kan mang chho to ni kuma kan go lai fatangin Nitin hian application som ni vel bor som ni pakhat bel lu dang ani cholni kan in khom lan te pon lu dang ani chu cholni ti chia tel vekin mo ti chuan khalai khan empanel farm bi ka kha soi om ta chu Nitin a som ni lu ta kha department surveyor tan chuan han buan ne ngai na talawa te ngai zel te ngai te lo ni thina wangin tuna hian empanel surveyor te ne na tang tlang in survey farm som pathum te ne kan han thok tlang ania ta chuan nikum lama kan han ti tir khan
application som ni vel bor ni khata lu thin hi sa ba khan pali vel bor kan ni khata kan te theih ani chau maya chu som paruk vel kha ain pailap ain che kho zel tin ani ta ni tin kha ni ta ti chuan tuna hian kan thata heta nimin lama kan han cheka som ni pakhat vel som ni khat ang vela chiar taila an lu ta kha ti chuan tuna hian som paruk vel bor kan te the ni khata hian detail men hi chuak thei ta chu ti chung chuan pali application pali vela kha difference ala om tho tin ani chu Mipui emaw kha kan la buan hne lo kan la phusuk hne lo ti nang alo ni ta chuan pali kha ni tin in paila pa nimina pali voina pali ti khan pariat chu ti khan in paila don ani men ni chumpon atiang te kha kan din hunani chung chu hriain hei kan sarkar lam ro man nein empanel surveyor te po han lak bel man kha rai ta pa khan kan hmuwa tin engeni license surveyor te thlengin chu tiang chuan roman na sarkar in la mek ti khani ta se thain kan soi ni mai ta se ti chuan ya ira bi su hi awaya soi tum chuan arei don in ka ringa zona lama kan buden rewan ti chuan ti khan in zot mai taila thain ka ringa kan minister ina asoi kan han thual nun duwa chu khalai operational issues a khan tuna hian point pakhat na first come first serve kan mang ta nikuma khan atan tira tang khan detail men bi ka chuan first in first out kal thawani chu omzia chu nikum february iram bultan ni tang khan application don lu ma sa piang in survey an hum sa ti kha chu ading sa reng ania ti chuan hei hnunglok thla tang khan an sarkar ho du teruam han na in first come first serve kha FIFO neng hana dang lam thona chu na dang shet na chu detailment survey detailment ringot ni talo khan survey report aron lut ta chu ta chuan department kan lo process angai vele thung ta chuan GIS lamte section sang survey one te ASO te kan ASO kan assistant commissioner te hangin an lo process angai chu tiangin joint director deputy director khengin khang anga kan te bulletin sarkar thathop te bulletin akal tlang na khan application seniority application a khan des te mom ve kanga in thelu ni tun a hian thelu taila dar nen in ji abek don ani khami application seniority ang khan process angai ta chumi ya chu helai hi nang man mo te boka ni le kan ti ma sak che oti ang kalam khaling talo ni chu tiang chuan table tina khan akal ta vek mai tina nita nikum lama survey ra kan survey detail mena field work kan ti tran to a kumina hian ai khirzok citizen ta na fair zok aniang chu tiang chong kalpui chawani ta chuan table tina survey one ASO assistant commissioner ti te heta kan join the deputy join khang ho director khen khan tiang chuan application seniority khan file process mai ani tari ti kha kan soi duwa chu ta chuan ange moni han ngai hai lok thei kha omin karinga kamami kha nakin zo thok karinga kan changhan mai ni ta se mami application ange moni kha engemo wangin chan engemo wangin process buma thelo ni ta se serial number 2 kha chu ko thila wangten khoi lai ram boi lai reserve forest area chunga deal te mo lo ni ta se kha angchi kha da son lok da na kha om thong ani tru kha thi kha block reng chuang lo wa ti khan tru khan da son ta on hold in da the ni ta chuan thi na kha ti khan application process vele mai ni thin lai kha kan soi te ni chu ti chuan chumi ba ka chuan citizen kan ngai poi mo khom me kan sarkar in ngai poi mo citizen atanga zona kan don tambera chu enge kan application khani to ang thamasa thathum kalta kan thelu to enge niang ti ai bengari tamber te poni na chena oma chula ya chuan heti inzo mel thia thak ni kan zo tange ti ngai lo hian citizen lamina an thia the me na turin citizen empowerment pon anga an mani ya hian fortnightly report hi peme ut kan ti ta chu system ina pedon ta ani peme to nge zo ka kan pu khana soya arai ta pa khana tela ta chuan
len application mi na ti thelu ta ming thlak partition ani emaw house pass dir na thar lut ani emaw chu department module ron lut nuwa chuan thak hata voi ni kan han tin zona chuan tarik ni khat le ni so panga ani ama se chol ni te lawm ve thea ani che kha chu soirem lo dewa thak hata voi ni kar ni dana I application na hi chumi ya chuan ome chumi dokana chuan ome hanti angchi kha khang kan thon chuak ta ni then chuan mu to me the chu huwa cha message kal tlangin pek chua alo ni ta a chuan chu lowa chuan hei tuna hian kan iram module thim hi develop mek zel chok ani a famkim alani hau lowa nakina dikhan ai evolve chawanga famkim chol zel tura te pongai la operational issues sang alo oma chunga chuan tuna hian citizen te ta na kong khat han kan han chop chua le chu hai mi revenue thil hi bang bo thei khop maya enting ka tiang vc pass ka nia house pass ale ka du sian ding ka tiang han ti mai te pa fa ram kan in then duwa kan in phel duwa enting ka tiang han tiang chi te zone na tam thina ni chan sen ani bi lawa kha kan revenue atan tang point chu zone han don te ka tiang khan machine in kan clean lo chin te polo om ve a chu khol hangin hemi kan ai thil nen hian athun zomin zona khami database khan kan han dang kan process hi tamang reng sia house pass ti te ramphel ming thlak rang pi patan ni le boxi pi pata hian ting reserve area umta se ka ti thengem ti zona ngai garing tuna helai local khom ho po hian chung chu khang zona om theng ang kha database dain Mipui na zona type lua chana khatia pe thei me tur khan chat box angin khatia khan siam kan han tuma develop me kan ya tuna hian chat box bi ka chu operational no to a amero chu data pool khala upgrade ro chu langai fo mai ti ro chu lo min share sakta ula kan duwa chuan chumi lo le chuan IVRS kan tita I mean interactive voice response system mangkhan zona chana I department chuan fiam kan te ka cham kan tia khami aya khan machine min replace sak thei chuan an han ti dewani chu khang ho zong nu mana po khan la chian lo fo thei ta chuan ke mania kulai khwan he kan ho tu te ngai poi mo customer care center kan han da via chunga chuan phone number divert thatur khan machine ngei ka beduya ti ani kha chuan ala thei fan tho tura chuan kan arrangement chu siam ani ti kha kan soi te la ni chu ti kha ni ta se chuan hemi internal monitoring le apace ti chaka hi a tool khop me a tuna te pon zone nei ru kan ringa chu amuang e mai chu ti khati ti ani ngalin kan ring dewa chu ta chon kan file process apo han ti chak kan tuma first come first serve kan ti me ka chu ti lai ro chon ke mani department chung po district office ani emaw directorate ani emaw single window clearance ti dan te po hi omta se kanan tia chu tiang chuan Nitin darkar khathi kan thu khom thin ani district level a aizol north le aizol south a po ti khan kan thu khom thin ka ti chuan tu te nge thu khom han ti chuan a file chang tu ho kha alo in sor do dia ta ti khan assistant commissioner nia anaw in ania kata GIS la mania survey one in an cheka kha mani tia du ho na khatia ti big lo khan darkar khata kha kami thut khom natlang dewin an khoyani chu single window system mangkhan mo chu tiang de chuan rom man na oman directorate da po chu tiang thawin dikhan director howin joint director deputy tenen dikhan a story en shila dikhan an click to na karon pass page dikhan system akala in pass ton zel ani bangin chu tiang chuan kan anga azo zai ro chuan man thei lo rem chang lowa ni khata darkar khatal chu khami single window system ta khan kan han siak sang ve ni chu tang khani chuan chung report chu district atangin ron bu chel boka chu tiang chuan kan han roman na kan han siama tin englo kan le lokanga phone na di report kar ni dana report kan pe ka ti khan kan ngai to khop ngai to na kan siang na sakhop maya citizen ta na empowerment ani rualin ke mani apo challenge min pe donin kan thria a thok tu te khalai khan andinan kapu helai mi hian message adong ta message tum ni tum thum tumli don chon thani kal to tin na ni ta message tumli adona dokan ngaya reng chuan
ข้าดกันในตู้นี้ข้าจ้าผมวักโดนลงนี่เวียขลายเตะข้าอลังเร่งเมียกันเรศาเร่งทว่าจุมาเราจูมีปุยาซิติเซนเตตานนิวางินทันเนมงายินมีปุยา challenge กันเสียมเวนี่จูกิมันเนี่ยกันนินchallenge กันนินเสียมเวอันนี้จูขลายเตะข้าผมเวบุกะจวนข้างข้าอีรัมจุงจังอาจูนี่ทำไม่เสียfirst come first serve บีกับข้าเอาอมวางินข้างข้ามีปุยลำพูเห็นมินจ่าสักเสียที่ข้าเด็ดเละอินทุกล้านนะที่เตปโปเหล่านี้ที่เกินข้าตั้มมองเลยนะข้างข้ากันเสียล้านเตปโปชอบไหมส่วนเนี่ยดังหัวขัดจูอันที่ตัวจวนอีรามาเฮียนประคัดกันเป็นเล่ร้ำดัวจูมินเทสักกันดัวจูกันดัวจูดิปาร์เมนต์ละมินmutation มิงคลากเฮียนมิงคลากอะไรไม่ตีข้าอมตัดทีนะจูตาจวนมิงคลากกันตีเฮียนอะไรเดี๋ยวนัชชันตาจูบริษัทเวกันติตานี่จู่กันสวยเฟียตางกันสวยเฟียเดี๋ยวว่าLSC เรียกทุกกลุ่มมีเตอันนั้นเก่งอูลาLSCอาฟ้าป่ามิงทักกันดัวฟ้าป่าทางมิงินอันนั้นติดอันนั้นเก่งจวนอามา revenue department นักการ local ปุยเดียวดานะข้าจวนอินหูฟงอินกระดิ่งละเป็นตุยเส้นนั้นไทยเชียงจุงทางตียงจีนไว้ director order number หมด SO order number หมดตียงกันนี่ไม่ข้ามีมิงทักนี่ว่าแต่ข้าจูฮาร์ลวันนี้ไม่รู้จูside plan นะคะเอ็นตาวลา drawing ค่ะ drawing ที่เป็น side plan กันที่ข้ามีLSC drawing ค่ะข้างคัดลุยผมตา modern survey มั่งเราเที่รินกิลลินในรินป๊บไม่เงี้ยนี่ rectangular shape แต่ข้างจีค่ะ coordinate ผมสีเราข้างจีค่ะตากัน department อันนั้น department ห่วงอันนั้นรู้ตัว application อันนั้นรู้สีข้าชวนdrawing ลุยป๊บไม่ impact เลยมิงทักสักริงว่ามิงละจังทั้งทักริงว่าแต่ drawing ลุยอินไปหัวตีราคาอินเกนหัวตีราคากันไงงั้มตลอดเดี๋ยวนี้จู่มีปุยตานะชาปนี่อันหัวอันนนป่วยเลยถ้าว่า land dispute เอามีนโมกันรำจีนะฮีจียังจีเรามันนี่แหละเช่นน้องไปกันรำโจกันเนี่ยอันติดลัดไม่ที่ยังจีแต่กันต้องฟูตานี่เฮลัยอินทามสักในดิกเราเดี๋ยวนี้โซ่จอกโซนี่มัวเลยลำจอกโซนี่ที่ยังจีอมตาข้าคัน solve หาสรุปตัวตาหาง drawing ลุยยังจีข้าจู่มีปุยตานงาเรียนง่ายเช่นมาเสตุนคนอาเฮียนเคลมินมีปุยปุ่นตัวที่เวเดว่าง่ายนี่ฮีreserve รำมีปุยตานปุ่นอัฐโซกันนี่ฮีตุนอาเฮียนหักเช่นไม่ละลาย application รู้ได้จู่reserve สักเจลีละกันติดตานี่จู่มีจู่อะไรแต่ฉันเดปอนเนี่ยที่รามิงเหตุ strike off ดิลิตาละอายทั้งอาหารตีเรื่องก็จู่ดาร์การขันหน้าปนนี่ละว่าอามาเราจู่โอ้สำนึกตัวก็วางขันเหตุอันหัวอีรช่วงเลยทีนักขัดที่เหล่าทินสีไล่ขันบ่อยทักเดียวนี่ตีขัดกันสวยเท่านี้ขลายเตี้ยขามีปุ๋ยปนเป็นเชื่อเทียมสักกันมาโมะสารกุหลาบเตปเชื่อเทียมนั่นเตปกันหันติดช่วงเวียมิงขันอามาเราจู่มีปุ๋ยส่งตาหันเชื่อภาคเราเตปเรานี่ที่บ่โผล่เมข้างขาอะไรชันมิวตีส่วนพิงทักไม่โปอันที่ไม่โปอันนี้ว่าคันไม่ลงนั่นจินเข้าอมเดี๋ยววันนี้ที่ข้าไล่เตะข้ากันสวยเท่านี้จู่เรียนรีโกดฉากันนี่นั่นรำอังอินขั้วอังอินซีตีอังอินเรียนรีโกดฉากันนี่ดูนะฉันเห็นไงนะทีละนี่ที่ข้ากันหันสวยเท่านี้ที่จวนข้างข้านี่ไม่รู้สึกอะไรโอเลยข้าการรถที่การรถสวยเลยค่ะกันสวยเซ็งแล้ววะนี่สวยตัวเราทำรู้ตุกะ revenue department กัน meeting ไปจุกันเรียนตุกมาเซลมาอะวันน่ะพอเฮียนโจดูอินในเจ้าโดนะจุฬาช่วงกันสวยเลยลูกดูจูให้มี ISO DC หุ่นปุยเฮียนตัวน่ะ ISO revenue note กันเตียค่ะ office ตัวกันปัวเมกันโจเจ็บปะโอกาสขาดชวนรำลุนตั้งส่วน DC แห่งกันรอนลุดเพย์โดนะชวน ISO South กันตี MPSC Office ทาง SO ISO กันตีที่นะคะ DC เท่าเห็นกันลุดคอมฟิกโดนนี่ revenue ชิมมาเฮีย director เลยเท่าจู่คุตาควรออกมาทีน revenue department นี่นะกันส่วนนั้นสักหลอดทิ้งปุยโปกันดูไงจู่กันถกตู้เตเฮียน helping spirit ชาเลจวลที่ในโรเซกันตีอะเกมานี่เลยเกมานี่พอยกันรีวิวเว้นสักครบไหมอ่ะเองทิ้งมีกระปุยเทียงตีลำไอเฮียน
anh tiếng nghe anh buổi thấy anh tì làm giống thấy anh cái local thui lu tục đâu pala ni lawm mo cái này anh lết phê ngay mấy mi đắng bụi đủ na riu hi cái mà nè kan ti pun lun ti mai ang atha zonga khalam kha kan promote na sat angai kan tia tin first come first serve kan han ti te po khan kan du ber chu trust building ania Mipui te hian land revenue and settlement hirin tlak amin ngai ro se ati theile poisak nei lote du ti na bik anga le soipui tu nei ve lote tan chuan department dor re om tak ni anga min ngai na te po hi omin kan ria chung chu ti re kan du ani hemi first come first serve fa ngat phei chuan revenue minister ni wang khan tu ma te ma kha fa ji ngot the ni lo re first come first serve ka kholi na lok veka pakhat na ka pani nei na wakal kan thei to mi lo tina ni chu tiang kop chuan kan tang ve a tin hemi iram portal kan ti lai te po hi Mipui te po hian min lo tlo tam sak sela iram.mizoram.gov.in ti khan maya khang ate khan han lu ti la service som panga kan pek zong kha ain atlar traffic mai ni claim ti fel all sam deu te aram va te non ngai te non ngai lem lo te khatiang zong service som panga kha in tlar ta a service pakhat na pani na pathum na pali na ti khan om ta achung te po chu kan director ho hian all sam zo ka Mipui te na an application rangzo ka an mu zung theina tur khan tan kan la le a ole sai ho na kan tan ma in ngen le du ka neya revenue department hi Facebook kal tlang tele engin mo hianin vom dot thi kan tong na sang reng khop maya FB ve la min han ti tu te po kan homi lo tu ma huat zong in kan en lo amaro chu atlan che chung hian ti lovila mai chana ziak te hianin kan lung oi lo na le siam that kan du chu Mipui te po hian enge ni constructive criticism kan tiang chi lo te po hian min ron bel chiang na sa sela thei to kan chuani ti la ya kha min riat sak don nia